ubwo naho hari hasa naho nyine hatari amahoro ariko kuri uyu munsi ho habaye ikintu gikomeye abanzi bahagurukiye mu buryo bushoboka bwo bahaguruka inzira zose hari uwo numvise ngo baje baciye mu nzira zitandatu hafi zirindwi kuvuga ngo bari bagambiriye kwica no gukora ya jenoside leta ya Kongo yateguye ku banyamurenge barahaguruka baratera bateye imihana myinshi cyane barayitwika turamenya gusa ibyangitse ko turamenya imihana yahiye ariko ibindi byagiye ibitero byagiye byibasira ubuzima bw'abantu ntiturabimenya nta makuru afatika turahabwa ariko ico twemeza cyo nuko abantu biriwe mu bihuru ahubwo habe n'ubu niho bakiri ndi baratahuka abantu niho bakiri bose ari mu bibogobogo no mu minembwe urumva bibogobogo rero umuhana wahiye wa Kabara wose wahiye utse na Mayi aho ndetse n'amagaje ni mu magaje naho hose naho hahiye bahateye ndabasuhuje mbifurije igitondo ciza abo bukeye ndetse namwe mugorobye tubifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye isi niko imeze hari abo bukeye hari n'abandi babwije isi ni muzunguruko niko tumeze turamutse abanyarwanda abarundi abanyamasisi abanyamurenge kandi tunihanganisha umuryango w'abanyamurenge ndetse n'inshuti z'abanyamurenge b'indani tubaha pole mu bihe bishize baciyemo ndetse no mu buzo bakirimo mukomere kandi mukomeza munasenge reka nawe suhuza abantu Eva murakoze cyane tubanje gutanga mpore kuko mubizi turi mu bihe bigoye turi mu bihe bitatworoheye mu bihe by'umubabaro cyane ariko kandi dutanze mpore rwose ku bwoko bwacu abanyamurenge bose mu isi aho bari imiryango abavandimwe ababyeyi abana ibi byago byatugwiririye muri rusange ubwoko bwacu mukomere kandi mwihangane yego dushimiye inshuti za Ineza Live TV mu mwaka wa subscribe ndetse na Michel Nyagatabazi turabashimiye mu mwaka wa subscribe kandi mwe mukomeza kuduha ibitekerezo uko bwije nuko bukeye ngira ngo uyu munsi murabona ko turi mu mwambaro musha turi mu mwambaro musha witwa AFC twirwaneho flag ya Kongo cyangwa se ibendera ryacu niko twe twavuze ngo reka tuze ariko twambaye ariko ntitwotangira nutabanje kubazanya uko tumeze twebwe ubwacu twebwe ubwacu turaho tumeze neza gusa nyine ku giti cawe umeze gute giti canje simeze neza ni pole impamvu uvuze ngo simeze neza ni mu mutima niho hababaye no gukomeza gutekereza cyane ku bihaye biba ku bwoko bwacu kuko ntabwo tumeze neza yego iki gihe si igihe cyo kumera neza cyane turi muri bya bihe nka birya Nehemiya yabwiraga abayuda bene wabo arababwira ngo mwese ntimubona ko tumeze nabi kuko i Yerusalemu habaye amatongo natwe ntitumeze neza kuko tukomeza kumva inkuru ziwacu zitameze neza z'intambara z'abantu bahuye na jenoside ko turakorerwa jenoside twebwe abanyamurenge niyo mpamvu tutameze neza ariko kandi uko bimeze kose turacizeye Imana kandi turayiringiye ku munota wa nyuma Imana iradutabara nubwo bimeze kuriya Eva hari umuntu ushobora gutabibaza ngo kubera iki mwahisemo korigana mwambaye imyenda ndabizi ko hari ababyibaza cyane ariko reka tubasubize bataravyibazaho cyane reka tubasubize icyatumye twakoze iki kiganiro twambaye uyu mwenda wanditseho gutya AFC twirwaneho jewe icambere ku mateka iri zina twirwaneho ndi mu bantu fondateri baryo kuva mu 2009 nibwo twakoze aya mateka y'iri zina twirwaneho rimaze gukwira
isi twari benshi twari kumwe n'abagabo mugabo nabwira n'ubundi nihanganishije ukiri hariya ku rugamba niwe wari koroneri Semakweli Rabani n'izindi ntwari zatabarutse muri rugamba turazibuka abagabo bakiriho nk'aba Majoro Mututsi ari muri Amerika ba Musafiri ba Rugero ba Rawi ba Rwaganji ba Ruhumuriza ni benshi bari abasore bose bari bibumbiye muri karere ka Karingi na Bidegu n'Irundu nibo batangiye muvuma yatwirwaneho so byanejeje kuba nambaye uyu mwambaro uko bitokunda gusa kubera iki wahisemo kuwambara sasa ko turasubirizaga abafite ibyo bibazo impamvu nahisemo kuwambara nuko ndi twirwaneho kandi uri fieri y'ukuri fieri ndumva mzishimiye cyane rero abantu mufite ikibazo turakibasubije mutarakitubaza ndabizi ko mukigira twirwaneho turi AFC turi amadubu yes rero niyo mpamvu twahisemo tureke kubishira gusa ku munwa tugenda tunagaragaza n'ibikorwa twahisemo kugura imipira nk'iyi twahisemo kuyikoresha turayambara ubu none no kuvuga ngo buri gihe ibiganiro byacu tuzoza tubivuga twambaye imyenda ugaragaza abo turibo cyane rwose twebwe hari akavideo k'umubyeyi nabonye no muri Amerika kamwe bansabye harya no muri Amerika avuga ngo ndashima Imana ko ndi umugore w'umunyamurenge ngo nashatswe n'umunyamurenge ngo nabyaye abana b'abanyamurenge ngo kandi ngo abana ngo batari ese utugara wa mugore ngo n'umugabo sakagara nta mwana wanje uba mu kagara uriya mubyeyi urumva umuntu ni byiza ko wivuga kandi ukaba proud kandi yari yishimye ameze neza hasi nta kibazo abantu benshi bazabyitiranya ngo ikanisa ngo ibiki ngo ibintu byaravangitiranije buriya nuko abantu benshi nuko batazasoma Bibiliya niba ba Moridekayi bageze banga kurya n'abayuda kugeza ku rwego rwo gufunga ababyeyi ndi bonse abana n'inka tizikamwe tizahuke mu rwuri yego bagaragazaga ko ari abayuda kandi bababaye n'igihe intsinzi yabonetse barayishimiye bararirimba barizihirwa cyane abantu rero ntibakagaye ibintu uko biba byaje kurya mu mutima w'umuntu waba arimo ibintu byinshi umuntu ni mugari cyagira uzakubesha ngo arakuzi kandi yavuze ukuri cyane niba yavuze mu rugo rwiwe nta kagara karurimo n'abana be ntibakagire n'uwo mutima w'akagara none ibaze nk'ubu nyine nk'abantu babandika ama message ku mbuga ko baravuga ngo Mitabu ngo niwe Colonel Mitabu ngo niwe ngo twitse ngo Mikenge ibaze nk'uwo munyamurenge kandi n'umunyamurenge ubivuze nyine ni kakagara ariko turashima Imana ko dufitemo mu Mungu harimo ibizima turabishimira Imana rwose cyane Eva uyu munsi rero amakuru ni menshi cyane ni menshi kandi avangitiranijemo n'agahinda menshi ahubwo yose arababaje yose niko bimeze yose arababaje ariko nkuko twatangiye twihanganisha abanyamurenge abari mu bihe bikomeye ababuze ababo ndavuga famille restreinte za bugufi aho natwe muri rusange abanyamurenge turi kumwe namwe muri ibi bihe bitoroshe rwose rero ayiriweho none ko ndabura aho tuyahera ni menshi kandi ntiwabura aho uyahera kera uko wayatangiye gusa nyine nuko mu mutima hadakeye kubera ziriya nkuru z'iwacu ariko kandi uko bimeze kose abantu bihangane kandi umukingi turacawufite twese dukomeze dusenyere ku mugozi umwe turwanye umwanzi kandi ndabizi mu by'ukuri nubwo bimeze kuriya abantu babona ko rino joro uyu munsi abantu bari bazi ko butira n'ubu abantu bazi ko ridaca ariko riraca kandi Imana iragaragaza ukuboko kwayo cyane reka rero dukubita tubangura mugani w'abafomozi kubera ko n'umwanya nawe ntubu tworoheye umwanya nawe ga n'umwanzi umwanya n'umwanzi ariko turagerageza kuwushira
nagiye kubona ku mbuga mbona hari imihana yahiye. Imihana yahiye myinshi yatewe, imihana myinshi yatewe mu bibogobogo. Ibibogobogo ntiyagiraga ibyo bibazo byinshi cyane byo guterwa, nubwo naho hari hasa naho nyine hatari amahoro. Ariko kuri uyu munsi ho habaye ikintu gikomeye. Abanzi bahagurukiye mu buryo bushoboka bwo bahaguruka inzira zose. Hari uwo numvise ngo baje baciye mu nzira 6 hafi 7, kuvuga ngo bari bagambiriye kwica no gukora ya jenoside leta ya Kongo yateguye ku banyamurenge. Barahaguruka baratera, bateye imihana myinshi cyane barayitwika. Turamenya gusa ibyangiritse ko turamenya imihana yahiye, ariko ibindi byagiye ibitero byagiye byibasira ubuzima bw'abantu ntiturabimenya. Nta makuru afatika turahabwa, ariko ico twemeza co nuko abantu biriwe mu bihuru. Ahubwo habe n'ubu niho bakiri ndi baratahuka. Abantu niho bakiri bose ari mu bibogobogo no mu Minembwe. Urumva bibogobogo rero umuhana wahiye wa Kabara wose wahiye, utwe na ba Mayi aho ndetse n'amagaje. Ni no mu magaje naho hose naho hahiye bahateye. Ubwo kuba tazi wendera mihana bibogobogo, iyo mihana tuvuze ku Kabara no mu magaja iri muri bibogobogo. Kubatahazi hariho abana bavukiye no hirya bitandukanye, ibihugu bitandukanye batahazi. Iyo mihana yahiye ngo yose yahiye mu Bijanda. Ubwo urumva nta n'abantu ngo basigayemo, harimo ngo bamaye. Iriya mihana yose nyine yarimwo bamaye gusa. Urumva nyine bayitwise no bayisigayemo, bahateye barahafata baratwika barangiriza ibintu. Hajya na Bijanda nimwire na Bijanda yose ni muri bibogobogo yose. Nayo bayitwitse na za Magaja ni henshi. Iriya mihana yose hariya yose yahiye kandi yaduye yigezemo. Icyifuzo caduye kwari gutsemba no kurimbura, ariko turanashimira nanone ingabo ziri hariya. Hari ingabo za leta. Hari ingabo za leta zirimo uriya koloneli nani uriya mugabo ngiye kwibagirwa izina ryiwe. Uriya yarafite ngo n'ingabo nkeya. Yarafite ngo ingabo nkeya za leta n'iz'abarundi bakeya. Tagawa Rubaba turamushimira mu by'ukuri kuba watabaye papa ukanga ko ubwoko bwawe bupfa uhaye uburebera. Imana igumugisha kandi Imana igukomeze kandi amakuru aviriye nabo ngabo mwafatanije kuri abantu bose ntibangwa na bose. N'abarundi batabaye cyane nabo ni bazima. N'abarundi batabaye bazima banze ku bwoko bushira barahagarara bararwana. Nukuri turabishimira Imana kandi nabo turabashimira kandi kuraje. Nubundi abantu bose ni uriya ni umutima w'abantu. Uriya ni umutima wa kimuntu. Kandi amakuru ahavuye ngo yarafite ingabo nkeya zishoboka. Yarafite ingabo nkeya ariko yarwanya umunsi wose. Umunsi wose yirukana no kandi ngo abanzi bari benshi. Ngo bari baturutse impande n'imbari zingahe. Bagicaga iyo bagiye gutera uzugira ngo none n'uwapfuye wabo yarazutse. Mikenke nayo yahiye. Aho ugiyega mu muri Minembwe gano kera tukiye. Mikenke yahiye, Kivumu yahiye yose. Aho na Gahwera yahiye, za Kabara na ku Gipimo hahiye. Gipimo ni irango gusa niho barwaniye, niho umanzi yaturutse. Birarombiri nayo nuko yahiye. Birarombiri nayo nuko zagwitsa kuko hose. Uyu munsi hiri wari urugamba gusa. Uyu munsi hiri ikintu gisa n'umwijima. Urumva nyine abanzi bari biruganije bazi ko nyine bari butera ahantu hose bagatsemba abanyamurenge bakabamara. Ntibari bazi ko n'ubundi mu mahirwe yabo cyangwa se mu buryo babiteguye ntibari bazi ko barwana bukira batamaze abantu. Gahunda yabo kwa kuza bukira nyine kiriya gihugu cyose nta munyamurenge ukihaye kwivugwamo, ari bo gusa noneho babiziza intsinzi yo kwica abantu. Ese bazagira ngo twe tuje hehe? Hariya ni iwacu. Hariya ni iwacu, ariko kandi kubera umutima w'ubugome. Umutima w'ubugome wagiye ubaranga, ntibabyemera ntibabyumva, ariko kandi bazabyumva ku neza no ku nabi cyane. Bazabyumva tunakomeza no gushimira n'abantu badufasha bo muri leta barahari. Babanga ko umunyamurenge
asibwa ku ikarita y'isi ngo nayo gahunda yawe ariko kandi turanenga n'abandi banyamurenge bifatanije n'abamayimayi akama yemera ko umwana uje gutwikwa uriho umunyamurenge mwene wabo ngo yunguke bigaze nk'umunyamurenge uri ku mbuga agafata message z'ibihaye biba hari iwacu akazizicira ku mbuga z'abapfurera abana n'abapfurera ku mbuga agasura akaza akaba mu banyamurenge ku mbuga ariko bazagenzure zino mbuga baza bakuramo ziriya mungu baza bazimenya sinzi amenya impamvu niba bazifitemo inyungu simbizi none se nk'abadimi n'ibimbuga iyo bavuga ngo uyu muntu ngo yakoze iki bagasaba bakamugarura ukumva ngo runaka yasohoye audio yo gutanga amakuru yo gutanga amakuru cyangwa se yo kuvuga ubwoko nabi nabirwanaho mwamara mukamurekeraho na AFC ariyo M23 bamara bagasaba bakamurekera ku rubuga cyangwa ugafata rekodi ye ukayizana ku rubuga uba ushatse kubwira abantu iki kikenye hana kimwe udafite icyo avuga azaceceka badimine nabo rero bagenda bagenzura ziriya mbuga cyane nk'ubwo mbaho naje ari nimero nabonye bashize ati iyi nimero muyikureho kiratanga amakuru mu mapfurera hariho nk'umuntu nk'ubu wawuzana ubuhanuzi twahanuye akabuvanga n'ura umupasiteri w'ibukavu wari kuvuga ibintu bisa naho yavangiwe mu mutwe ari mu rusengero mugabo namugaye ariko nawe wamukurikiranye namugaye namushaka agace gato gusa sinamurangije ariko namugaye cyangwa nk'umuntu ni gute umuntu w'umugabo uzi ibihaye bitubaho njyewe ndi mukwibaza none hariho abanyamurenge bamwe bataha ibi byago bitazogeraho turi mu nzi wenda bo tuvuge ko aricyo kizazi cabo ca nyuma kitazagerwaho n'ibi byago ariko niba ufite mubyara wawe hariya niba ufite so wanyu hariya niba ufite nyokorome hariya ufite na nyogosenge na nyoko wanyu hariya na nyogukuru ni gute woza uhaguruka ibihaye biba ku bwoko wowe ukabivuguruza ngo ntibihabiba ngo ntibihaye ushingiye kuki ngo hari uburyo ngo abantu ngo topic natangaye ngo topic kuriya mugabo w'umupasiteri uri muri nani muri Australia mureke turamwibika uriye ngo topic yabaga hano Kitengera ni mavu uramuzi ndamuzi gutya yabaga Kitengera mu gutangara no kurwimana reka turamwibika ngo ingaruka ngo zo kutumvira ngo ingaruka ngo zo gukemura ngo ibibazo nabi ni urupfu reka tureka kuvanga message y'uyu munsi tubaye tukuretse ariko turagufite ejo turakubzukiraho kisake kandi ubu ngubu twaje mu mwambaro tugaragaza abo turiho hariho nabonye avuga ati ngo ariko ngo babaye udufaranga tungana gute ko muhamuguma kuvugira twirwaneho hari amafaranga yo baguhaye tayo jewe navuze ngo iri zina kugira ngo abantu baryitwe mfite uruhare nabonye izo komantere ngo M23 yabishuye ngo mugume muvuge byewe twebwe ko turashora mwayaje tidukeneye amafaranga yatwirwaneho igihe cyayo nikigera cy'amafaranga tuzoyarya niko kuvuga ngo umwana karabwira ati papa mpe faranga mbone kukwita papa ndizokunda uyampe ntuyampe uri data AFC rero igira ico duha twirwaneho ni data ireke ni data ariko twe ntago twadukora bino kubera ngo ndonke bado nabonye muri commentaire bage bivuga ko turabikorera kubera ubushake turibo muri twirwaneho n'umutima rwose nishaka ryo kwanga ku bwoko bwacu nabonye bavuga nyine ngo ko muratuka akaga timu niko bayise ntabwo ari ukubatuka ko turavuga ibiriho ngo ko muratuka akaga ngo yari amafaranga ngo habe namwe twabimenya ko mwayariye twende twadutukana ko turavuga ibiriho ko turacaha ko turavuga ibiriho uri muri leta abashije kurwanira ubwoko ntabikore n'inshingano ze ariko kandi utahaye ubikora agafatanya n'abanzi kutwica none se tuvuge uyu munsi iyo uriya mukoroneri adahaguruka kandi ari muri leta kandi yari hariya ese yari guhindukiza umututa akarasa bari ababyeyi babibogogo ni ukuvuga ngo ubutwara uriya mugabo yakoze ni ryashaka na bwa budubu bumurimo cyane nuguru ko imana none kurambwira ngo nawe agashize muri risike kuriya nawe yayishizemo none kuri yayishize muri risike aravuga ngo
kama mbaya ngomba gutabara sinubona aho ababyeyi banje bapfa mpaye ndeba. Reka tuvuge ko nta biwe bari bahari gusa kuba hari umunyamurenge nta biwe gute jewe icyo wavuga sincemera turi ko turaganira none bari ababyeyi bose bari hariya reka nkubwire impamvu tuvuge ko nta wamubyaye mu maraso wari uhari ariko gusa umutima bamubwiye ngo ariya ni amaraso yawe. Ninde munyamurenge utagira amaraso n'undi munyamurenge? Ariko baravukana bose. Ninde munyamurenge utavukana? Nakuru kw'Imana baravukana bo abanyamurenge bose. Uzuja mu baki ukaja mu baki ugasanga nyogokuru ntiyavuka nyoko nyina wa nyoko ntiyavuka aho sokuru wo kwa nyoko ntiyavuka. Abanyamurenge bose baravukana wese n'ubu ngubu twokwicara nyine tugasubira mu bintu n'ibindi uko turi hano kuri kamera wosanga uriya mugabo hari ico mupfana kandi wareba hariya mu bibogobogo nta bene wacu bahari none nta banyabyinshi bariho ni ibyatsi baruzuye nta barundi bariyo nico kintu nyine gihari none no kuvuga ngo uriya mugabo ndamushimiye yakoze inshingano nk'umugabo kandi turamushimiye rwose pe yabaye dubu. Kiriya gikorwa na baki cyane kiriya gikorwa na baki kandi gikorwa n'umugabo gusa usibye ko abantu bose si babi. Oya Eva uzohura n'abantu hari abagabo b'ibikorwa kandi nje uyu mugabo ndamuzi ni umugabo utopfa guteshuka ngo arengere kurira ibintu mwisone ye ntashobora. Ni imfura kandi ni umugabo n'intwari. Mubyeyi turakubasha kandi turagushimiye. Ese bazatanga isari y'ibumoso cyangwa y'uburyo? Ni y'uburyo utanga ibumoso je gandi sevire aho nyine wopfa kugira gusa nyine wiki. Much respect. Turakubasha cyane wadukoze ku mitima. Watunejeje nubwo twari twihebye. Wadukoze ku mitima kuvuga ngo ugiye gufasha ababyeyi bari hariya uri muri leta. Ugiye gutanga umusada. Noneho ga ejo bundi twamo tuvuga kuri za ndege. Ziriya ndege zari zikwiye gukora muri uyu mwanya. Kuja gutanga uyu musada. Ubu nibwo indege ziba zikenewe. Mu baturage kuno abaturage bari baganjijwe nibwo indege zari zikwiye kuza kurasa zikabafasha se bandi zikabafasha ariyo backup zibaheza. Indege za leta ntiziriho kuja kurasa mayimayi ahubwo ko ziraje kurasa abaturage. Indege za leta ntiziriho kubwo kurasa indera hamwe ziriho kurasa inzirakarengane z'abasivile ziriho kurasa inzirakarengane z'abanyamurenge b'abasivile badafite imbunde bari mu mihana yabo biragirira bakihingira bakiryamira. Amakuru hari no kuba nyine bakiri mu gihuru bose baracari mu bihuru nta barataha kugeza ubu n'abantu ntibaramenya uko ibintu bimeze ariko Imana iraturengera dufite Imana ibana n'ubwoko bwayo. Kino gihugu kiragenda gisobanuka nguyo urugamba rukomeye ruba ruri mu marembera cyane. Tuvuga nyine ibintu bimwe na bimwe ariko dushimire n'abantu bakiriho ni cyane rwose. Uriya mugabo tureka tumushimire kandi tumushimire nkakanga gakurikirana kiriya gikorwa yakoze n'ico ubugabo n'ico umuntu ufite ubumuntu muri we mugani wa muririmbyi ngo umuntu n'ibikorwa. N'abari abarundi batabaye nabo turabashimiye bagaragaje ubumuntu cyane rwose. Bari bahari kwanga ko abantu bashira bareba abantu muvuga ururimi rumwe z'undi biragoye kurya tuba tuvukana cyane rwose. Nta nico twakagombye kuba dupfa. Oya abarundi turavukana n'abavandimwe bacu. Hari n'abanyamurenge bashatse mu barundi benshi hari n'abarundi bashatse mu banyamurenge ntibahari se turabafite benshi kandi no kuba dusangiye ururimi ico ni igihango turavukana cyane. Turashimira nyine bano baba bagomeza kudufasha batabara bari ababyeyi nukuri Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze ibarinde. Rero tugenda tunasatira ku musozo reka dusa n'amasozo tuvuga ngo mukomere abantu bakomere bihangane kandi n'ubundi umurimo wo kwirwanaho no kwitabara tuwukomeze cyane kuko iki nico gihe abamaze kugera hariya courage n'abataragenda bahaguruke kuko iki nico gihe kugira ngo twitabare rwose cyane. Nabonye amakuru umuntu aba yagiye abona hirya no hino imitima y'abantu irakomeretse imitima y'abantu irababaye ariko bantu mwihangane kandi mukomere. Aho utobabara mu bihe turimo biratugoye mwihangane mukomere biraturemerera ariko kandi turababara ariko kandi duhaguruke twirwaneho twihesha agaciro duhaguruke kandi umwanzi azatsindwa kandi munakomere mushikame. Ndabizi ko
hari imitima iraye yakomeretse cyane. Abwoba buhari umwanzi azatsinda. Yego. Kandi igihugu abantu ndibukigeraho batakimeneye amaraso. Nubwo abacu baba dusiga ariko igihugu tuzakibona. Kandi tuzakigiramwo amahoro menshi. Ubwo iyo message ngira ngo abantu barayumvishije. Abantu bihangane, ubwoko mukomere abantu bose aho bari mukomere. Abari ku mukingi wo gusenga mwongere kandi mupfukame musenge twambaza Imana. Nanone n'abari ku mukingi w'ubutabazi. Nanone nabo batabare cyane. Batabare kugira ngo abantu bareke gushira bahaye babibona. Bantu rero muraye muri iri joro mubabaye bivanye n'amakuru yo hirya no hino atari meza, mukomere, turabakomeje kandi turi kumwe namwe kandi ntiducitse intege. Turababaye ariko ntiducitse intege. Dukomeje guhuje imbere cyane. Dukomeje kubarana namwe. Mukomere kandi umwanzi aratsinda. Turi kumwe namwe nta joro ridaca. Tani joro ritazita. Mukomere umwanzi aratsindwa cyane. Banahunze ahubwo banahunze. Abenshi bwije ahantu hose bahunze. Bamaze gukora ayo marorerwa barahunga. Ariko nyine mpore kuko bwacu. Mpore murenge. Mpore twirwaneho. Mpore AFC. Mukomere cyane. Imana iri kumwe namwe. Ntabwo Imana reka gushikira umugambi wanyu mwiza mufite. Tibishoboka. Ntabwo Imana izabatererana. Yo bareka se. Utekereza Imana yagabije Dawidi Goliath. Utekereza Goliath bagazamuhagarara ku musozi akamatuka ubwoko bw'Imana akabasuzugura baje no kugwana bari abashi 40. Wabikurikiranye abashi barenga 40 ngo bavuye n'imbari za hehe bamabaza neza ngo baje gufata ubukabo. Ninde muntu wokwinjirana amadubu mu ishamba banyamurenge. Goliath iminsi y'agasuzugurira arangiye cyane. Kini igihe neza urugamba ruha rugenda rusatira ku gihe cyo tugarutse no kuri Bibiliya gatoya. Goliath ngo aragwana na Dawidi ngo ninka batagwanye. Yarakarebye gusa ngo aragasuzugura. Yaramurebye aramusuzugura amutukana n'Abisirayeli n'Imana ye. Ku munota wanyu intambara irahagarara. Ibuye rimwe tagira iryaka ryo mu muhometso. Mukomere ku munota wa nyuma urugamba ko rurasozwa. Yego. Eva shimira abakunzi bawe. Ndabashimiye mu by'ukuri abadukurikirana kuri Micheline Gatabazi. Imana ibaho umugisha, muza mutwandikira, muza mutubwira amagambo meza, muduha ibitekerezo. Turi kumwe namwe kandi turakomeje mu gihe gitoya niko twabivuze ko turakomeza imbere tuja hariya iwacu. N'ubundi muzakomeze mudukurikirane mu bikorwa byose tuzaba dufite. Yego. Turanashimira nanone na Ineza Live TV kuko nabavandimwe dukorana uyu murimo. Turabashimira rwose Imana ibaho umugisha. Abakunzi ba Ineza Live TV turabakunda kandi turabashimiye, ndetse n'abakunzi ba Micheline Gatabazi turabakunda kandi turabashimiye. Tiduhema kubona ibitekerezo byanyu ko bwije nuko bukeye. Muri abantu bagaciro kuri twebwe, amahoro ku mutima, amafaranga mu ikofi. Imana ije imbere mu bikorwa byanyu byose. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. AFC twirwaneho imbere cyane. Murakoze cyane. Bye bye.